wikendi. Nkatho na ntune mutegeri bwega nutubwa kuona kanya kugwatanira nawo nikire weru wikendi thaa 3 betagwa ntinyari kenywa cyane jamaza tukubanganirete yo tukubona ari akirenta tocheto. Biashara bamuchijo mawa kuwa bakagwa tambaru lentore na gatagwa bakyuga thirikari rero itikubanoga. Akariba Liondo Gembe North kwariria wagage bokaria bakiore mubunge wao ko bathangikira kenda kuthiria thineje. Akariba nyweria bothoguchi Central Korea kureagwa kumane na kwangaikwa ni maruke bakiuga barabanga ikagwa ni njogu ni bareagwa. Kambuni ya ukinyaniria Safaricom kugwatanira na Wero TV kiri gutambia ukinyaniria na gutara mwingi gutumira internet ya 4G na 5G. Anko gwatogeni okaire Purity Richard no mwananire wetu wa mathithio tukobwa narua. Abiashara bamuchijo mawa Gembe South nibaugite na kanywa kamwe bari nyuma ya ura wari minister wari Mithika Linturi na Rigathi Gachagua na kinyani bagukathe tuare aure kuthithia kiama gia siasa bakiaria baugite kiama gia DCP gigateithia kire kumurika mawe daraja kuthithwa ni thirikari na kugara thineri ni borotete kinya mubunge wa John Paul Mwirigi bakiuga athingatite rais ainyiete na atikwenda kumenya mathina jaria akaribau bagukurukira. Mushino mawagishone kya ubunge kya Gembe South akari bali na muthuro jo munene baliuga ni banogini mawira ni jaurongo ja thirikari ya Rais Ruto agwatanirite na mubunge wa John Paul Mwirigi tontu itinambe gishone kini bwalitire tontu nandi bakwa bali akari bakugwatana na Mithika Linturi etinambere bali kimwe na Gachagua ni kienda kuonokia Kenya. Patwe tuibwe tutonu sana nyanto bamira sana no ntonjoni po bara babukilokire na wingi na tobamira na bato na tuteanelelie utema ntomira arasina kirire kikiki na ara mama na ara ikundikira bwo yapi ko patwe tenya mendelo to kona njoni po no ntoweka kya to bara tueteka weta kumuriro teno kutina ana baba ingeza ikabengi skuru ndo kwambasa weto bisine ke weta ko timba wo timbo kanyirwa ko nyirwa ukionekanira ngetine ko kunyirwa patu nye itarira Linturi ari kuo ari MP tutaisi maana ya ambassador no nturumire to ni ari kunye London na Holland na muntu no ba kurira mono ke school fees na no ba konju mundu ke maisha thai kanto ba kura thina otueta na oteno thine ti kurika ote manto amira atwarira siwe thai no kuyo to rito kilokianga motion yuambi ayo retage uitagura kibande ingiriana antometo kurito bestiana ingiriele bo weitwa tego alafu tibarange kuro chongo na chiritire tokone kuna mabati ya imuro tokone barabara kuma mawa mwanka thiru ni aremere kuthondekeka na to era thondeko era rema John Bora twera no tuthondekera ruare no tuthondekera ruyo no tuthondekera ruyo irarema itathondekwa mwanka ruare itathondekwa atugauria mwana onge ubete atherore na ara thine yo ntherere ake ya tuthondekera ri twe mwega John Bora tumurea biya tumatoria John Bora twamwero karinga watukulokeria finance biro atukulokeria araua na tobama araua na tobegembe bo mutumite tutabutumite ware tutendio chorombo na chiringi John Paul ambite thire maisha yakwa yonthe boibo mwe John Paul arenga munyoro araua na tobegembe bamwira enge munyoro tutamutumite na nde John Paul wejere twakwatila bora kana kawatila wa twakwaira na murengeti na leso na bionthe owa towe witangira meri urenge twewe kanthi andelo se india wetu yaurite twathure John Paul orira aukumite ria mbere twamuthura agenda eto tutethakia indi awitanara etire na rire anyira aroloi batwe kathira ni andira atwirite nuntu na menya guonthe neta na mauro na ulilo thai nuntu na kinyire nare guru aremo kuyana mauru kenda na 10 athira akimenya myaka ike ni thirite kabaria baanite nuntu utirenge ruginya mwisho owe Mithika katukuromba nete yo kinene
obororokire weta ke munyoro twetete tuithe watutia Kogura tuwete pio nwe mtura turoketia na tona nendete Meru County bange bonde turekanenia ababonda baturi. We believe as a party every Kenyan must be listened to by their leaders. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, Mushineo Maua, County ya Meru. Kirintito ingi na ndea kariba Liondo gishigone mbunge kia Igembe North ni machumiretie na kuariria thina ya wagagia buokaria eretigirite kinya ikuo na okia kubania na wamba bwandethia ni maitha nibakugana ndea rethi baba ingi ni bambiriretie gutoroka guntu guko kumania na ogwa bura bwingite bakiuga bate kuonokaria bokungana ni borete mbunge wa Julius Taitumu kuthingatira na gutigira mathina jao bako ja kuthira na mpithukiro igukinya muthianto ti Nicholas Chabari na chiona njira indiko kwanda security nonto muntu ona tho kuya kana muntu agembe no the kuya euke muntu ona tho gekara onkoko ninye kabango kone thenja waita reo kwanda kana moni yeta karea lakini bato muntu ekwa atwa kusanga tukathika Giku ikimako na muthuro urawe na kali ibantura ya Liondo baraba kuga endebyo batigito baina kimako okenene nturani yao kumania na wamba bwandithia babutete na bena kutharika na ntugo ya muthia kiumiani weke ntura yanka ntura itoirwe ene antu amba baba ya na baija andethia ino na balinga ngari sasi aguonto babo batigita baina gwaja abone na gukara kinyamechi yao batwe manto na security ito inyelipio ngombe cia to cionthe ni retire na Thamburu ibare yere ngombe nka bare na mera kwetu toboli tuonda tunganganete na Solaki na Sun King burete na mkopa na mbi nganganete kwa vyote bile ituretira Thamburu enda itukoromba mheshimiwa Tinjai atutethie na manto security no to na security na baba utusambulia ni ana basamburu tisambu ti akoro anto awito tethwe ya korosia to ite kurema bato korara kwenga ngwisa buta muno ngombe cia to ite utira weta ana bato batotera kuorowa bato eru atutora ngwesa mathiko no ndo bakuthirusa buta na Rwanda bato eri to inyelipio to kaya to te mheshimiwa no ndo te buto bwetheru nawe to Igembe North bato se thirikari to yato enio kinyange ko ito thanu bundogi bato karwe no ndo nyato to twenga baba twenga kinyato ana to eye kwa tweka bundogi ibe na sikabaye te ibo kinyana mongo inge mbaru nau kama to tira bundogi to tira kwa tweka nyapiara bongo bato bomba konkana wanto bakungenta ananga bundogi ni akoro bato to thanu nyange ko to kata kurandro eu bato konkana to wengo uterengi ambabe yabakinya muchinka ni umana ntore na cheto muje kabisa bibi tiere thaini ko yakurura ngekuru na twana muchene kenda twanjire kuthama ninkuona yakakomba kwitho kwina mubango yurio ondo tukuona security manto ya kuthithika indi boba iromba athirikari wamwe na mutongeria wa Igembe North ton Julius Taitumu na thinambe na kuraithĩria onto bobo na kubwekera orito kana gwethera tugwiba erekerwe bobo ngo bathinambe na kuthingata ndithia ciao batwana batota sukuru no ndo kwagira sabuta sukuru cio ngari na Igori secondary otewa mwana gomerwo ta sukuru rokere no ndo kwagira sabuta batu thirikari oteya twenio muna no twenio president kinya Taitumu tegwa akwarinya aibunyi to kwengwa kana kinya ndra komnya to kwenga engwa totese kiurete tuna ntongombe irete ikarito kigarito nyamucie thai kaboka nya kuritanga koro Rwanda na umrene tukurema kurethe kwengano turethe ngwe kwena mana witia batu thai ato tena muyumbe nende batu na to tukatete to ciara muyumbe ya kitu magitia ikwithira turi ya kuromba mesindene akona mabunduki akamati nane akuru ndio ni muno ndenda kunenkera gebunduki kiu Igongo tiuga ke ipiara ikiretwe lakini aguri basu no kawingito nengo batu ibiyana to komba nabo 70 people bakwete ndene miaka 3 to ke uthu no bangirie komja ngombe kwithwa jetete so wito bwakwa nebo anto betu bature tuandamane kinya tukarande ofisi ya DCC ka twete kinya kwa county regional commissioner twete tukarande kwa tumwira turathirere no tibyo tuthiambia kuthomethiana betu kuma Liondo Igembe North Betan Class Chabari
Achiari kuma ntere chia Limuru wodi ni athwana Nandi bakanyiro ni rugendo rwa gwita guchotungata kuraja na boni nyuma MC wa wodi eje kweja no tethio boitanda kenda kumiagirithia kere Jimuchui augite kira gitigere ni kuthithia jara makai kenda rwangiruru rwa maternity rurugurwa na kuongera untububu na kubanga buri kamwaka jokithira nuntu ni wirane ekirire akari Phineas Imana na kurikithia. Chibitari ya Limuru ne awandi athwana nende ntukone itekuraye kaumba kwithire keno tungata bwekuru kwewana nabu nikumania no tethio burabu ithirite nindi bwekinyanteriu bokwagirithia rwangiro akiaria kaitaka kwea na itandande ni chibitari MCA wa wande Jimuchui auwite kwa miaka chibitari ni ithirite tumairo kire kuromba kura ni asiasa mataniteri yetu kuromba kura kumarira wondi chaitirwe ningwitikia in the coming election itethira ire mwe party guthekera mbakura no twikethera kiritangwe na antu bakiomba gutethekera awite ndi bakinyete ntere yu na atalamu barabailete kinyakira kikwendeka kubwithwa kendo tungata bo bwithire bukianairwa chibitari kumba kwithira twina engineers kumakire department ya health na pia twethira tukiomba kwithira tukita through na kona innovations ire kwendeka kenda maternity yomba ni ku kick off Muchui uraki kibindi kya kembere awete ni barikete kwea na itandande ni chibitari ontone ndintukono itekura yaro angiruru ekrokwa wana rokambiria kuritangui na pia tomba kwenda tukireceive itandara to be store to etera to renovate nyumbera. So I think it's a breakthrough inene muno kire batwe etera mbere na utariria kwa miaka ya kuruni bedire bageta ngendo inda ya mwanka kinyaba moita county nisiolo kenda kwa mukira utungata bu onto wete mbere mwaka yoyo dira batiendeka weta kuraya ringi antu bathoni barite thina na nya sana no tonto bakenda weta mimbi kwa wana no ngabageta isiolo kana chibitari nge ya mweronkanga kana baita tigani east kana bagaita meathene ambayo distance ye kuraya muno. So with time mwaka yo itukwenda mimbi kombeka mbai morio na yakenda twithira twigomba kwitha twikurura maternity na ethre kiundumia antu atalamu barabakinyanetie na Jim Deni chibitari ne bagwete ni bategete kiraki kwendeka bakiwa ne ndini untubukagirithwa angalia maternity yenye iko tukaangalia areas yenye zinataka kurekebishwa. Pia tumeweza kuleta vitanda zenye zitasaidia kuadmit wa mama wetu after maternity imefunguliwa. Tunashukuru mheshimiwa juu hii ni step moja kwanza kukuza indara yetu ya afya na kukuza eneo kijumla. Maternity wega tutethie muno no ntubwa kurubantura baraba kwa watu ana bayero kwetu ni ngarama cia kuma nao gwita cibitari inge no tuitwita cibitari kuraya muno na tugatumira ngarama nyingi na ni ngarama imwe nyinya tutikumba no ntwe kurubeto batwe turi ntuge mpethi ibare ya thina muno kuma twabaga matabikibiki mwanko muthara weta nyo ike mwanguru na araka no nyinya kwa twiganya te na mwana mapema sana. Phineas Imana weru weekendi Atori bantura ya Nyeri wodi ni Abothuguchi Central ni batumite maromba jao kirithirikari nene kukurukira speaker Yubundi kienda bomba kuri wakumanya na kwangaikwa ni maruke akariba bariuga ta barabathangikagwa ni njogu kinyabo ni banogi ni guchumburwa ni maruki jara lethagiro ja kibenyangirie rimare yao ni bakuria na ndi speaker wa mbunge ya county ya Meru Yubundi kubatetheria gukinya iromba rao kirithirikari nene pethiro kinyabo bakiamukira marei kumanya na athara ni untu speaker Yubundi augite agakinya kiri rais kenda untu bubu withira bukithange kiro mutugikare no ina chikinya akariba Nyeri kizikombuge senturimenti na nteringe mwanya na ni bachumiritie na kinyambunge ya Meru kuna na speaker Yubundi kiambere niko batethire gusukuma mbarugeria bakwende kinyira antu bakaide bires kitomi ni maraija jabachumbrete kwa ndiko kathomba pumeta kairebi Nyeri kwa kora ngugare ndiuga nyomo isi atoda siato bamiren 2022 na siare inkai sia thira itinguge sia uga to kinyakanani tigo kinyakanani re ndene mwaka jomwe isi achiaranire mainda jana
onto janarua nande ndatigani kiunanga mite nonto kinya mwako atekinya na nonto kaiko muthekera nande ile onkoro kimbuga ngiri 3 kuringana na uria ikonyira no igociarana nande kinya na okuigwa igweta kembwa cimiwa ne kaiko thamiria no kuringana na winge uria igociarana na nonto ikananire nonto uthini bande ibutumite kinya ngatwika ndekomba kinya kwigurira kagu ndekomba kinya witethia untu buri kwa nabwiko otuko ni ya nyombe ko yara kugitani yo nkori nkoma ikugitani akaiba nkori aroiro nkawara ito morungu baba kebe nkoma ntomeri ito ngai baba njo ogatokundo ogampengerecio murimi onkandamia na nkandamia cia kwa uningweta asara not less than ngiri magana ya 5 o mwaka nkandamia cia kwa iri kwenyangwa ni tondanga tutu namba tu ya nandi yango ketha ire ya chia ngara kawa kau na kawa nako kana ngariwe ka gikonde kira kiome kiumara then kore tiu ni gitire atia ni thukire tayari rigi gachunganiria kona ukitoketha ikaundire kiuba kou asara ya unira nga ndanga ichumbikira o mwaka ichumbikira asara ngurukie milioni 1 uni ndia yu wendi baona ndi niko na thirikari yutonyera na gutikira ni kwinga maraija ja taja tempanga kinya kimera biao nonto ingwete kia gutege kia ndegurwe jitu menya kuwenyangia nonto tha igukura mukwachiere na ta ikomenya kajo kuragwa na witu menya kuthama na nga thirikari tucwirite ume na kinya thirikari tucwira ume bakureta mutego kome inkurukie ku gatetonya ku kana ogeta kinya erigo okware gundi okangaura ngo karekia nthi atitonga mwangana ndi tukuria thirikari tutethie nikenda ndanga uciumba kuma untu ku na ningi nikenda tumba kwendelea na ngwe cietu uria kubati nikenda tumba ulimi bu na ningi tumba kwirera na tumba kurera kinya ana betu okuromba atiri thirikari ni tuthikirire anko baromba na kiao tondu au nweri ya kinya nande kaetete ikurina utogekira nguo na nya kuria uteku nande thirite kuona irejaga makandamia jatu ta mbeca ikaria marigo ikaria mpempe ikaria ikwachi yani ntobi binge bionde biatoli maga kaireja na ikatwenangiria kinya kethire ndi bati tutethia na gya kuria kana gya kunywa iba ingira tunyamu twao kenda batu twarima tuona kira tukurima tukaria twitagamira na into bietu bira tukurima na njara cietu indi mwanka na ndi twete nkia mukeu nontu bwandanga na kagita karia kwirigiri mutongirio mugongo etho akiriguria watho bubweru bakuria antu baria benyangirite bia kuria bao ni njogu baugite nandi ni kinya antu baria bakunyangirite into biao ni marai kinyabo betho bakiona mbeca iji ubaigwa ngirobati auga twandikite petition tuikia imwere mbunge ingi ciena gwa KWS kenda tucwaura tumba gutethwa unia nkwenda kuromba thirikari nonto aso imbije the president kiumia biiri bitithira netete ku launch sheria compensation asobara intobia biko chumba biko biduke injogu batige sheria twene neo utire gwetikiria ndanga intobia biduke indanga thirikari ria kou twena changamoto I know by tarehe 20 tarehe 29 the president akethweroncha sheria ira njeru oranto baka compensated inaranjo gwikuthuki intobia biao imera biao no tukoria atiri nonto president ukaroncha sheria eji batwire na yeturu kuorengana iria nkandi ekarerigo ekenja mukwachie utigintu utigira mpempe ongwa muchiari atiruma atiakia mpempe rumwe mwana antu babe to batigwana Muthuri Muriuki wore weekend muthijo kangangi Etana mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyume kagitagate kuraja na nteto nkuruke Ambe Dorini kwa nasikia kufanya kazi gani? Na mwami nasikia kama naweza kuwa mwimbaji.
And then before, mbele ya wina come in the church, I pray for you. Ngina mwani sawa nitakuja fellowship. Then ambia ndiri gotare kanisa kana yuni kanisa yeku. Niyo kanisa yakwa ni PCA. But nitwisene na Bishop Murioki na nendisayaga muno buria mainaga. So hata nikiomba Mungu anipe kazi, nilikuwa nataka anipe kazi ya kuina. Yule ambirire uka kanisa tani. I pray for you first. Na athie kanithani andombera. After that it was December 2021. January after Ruma Boya, January namberie kolota. Nathi kwa mama kero Doreen, saindia wasionjiweza. I thought it was just a dream. We said dream daima tutesietekaga serious. Kimaunto mato kuotha for accountability. Nunto into gutumira tesieto na still no atukwenda cienge. Nunto tariwe gwe nitegwa makena no wethera na tumaka post either last time ukagua bururu hiyo siku nyingine utatutumia kitu nunto ni gikundi gya kubwana utethio teka we don't have donors. Donors ni niyo negwa na muntu ungi uri anke bururu. We don't have donors na nigitumi tu postaga for accountability. Na challenge cienge no ethagira watogu na gwa no ethagira tariu mukwethera muntu we na thina ta ciana ciumite cukuru ta kunge twathiete lakini coka ianga ikatha kwina muntu guchipa gwaini na tari kwina mwana opendete bantu wana mwenwa mitheru mwana onu twathire twathibira utethio twabirire izatoto hopan angojwa nkatha cietu ureterine yetu sako niezanaga utungata kiria biashara gukurukira gukiria biashara uguraniri bwa miunda na ngare na kinya uthurania bwa mbesha nja gwaku na kiria biashara yetu sako, your success our pride. You are living proof that we can control so much. And when we like what we see, we go for it. What are you doing? Ibwege gwitana mbere kurumira nteto cietu tugicokera kambuni ya ukinyaniria ya Safaricom nigwatanirite na TV ya Weru na Kameme ya Weru 96.4 kiri kampeni yao ya gukiria ukinyaniria na njira mbuthuburu. Kampeni ije ire gwitwa Maisha Pwani Digital ire na muoroto jwa gutigira antu nande ni bagutumira internet tina wonje ire ni ya 4G na 5G ire kothia buru ukinyaniria. Atangazaji banja ya Weru bario Empress Rita, MC Tash, Captain Goody, Mwenda HC Pilot na DJ Denny ni bagwetanirite na mashabiki na customer ba Safaricom kenda gutambia ntumirieje. Morgan Weti na report ije. Kambuni ya kinyaniria retongerite aja nthigurune Safaricom bagwatanite na Weru TV na Weru FM ni bathuranirite mumiru mubango jwa Maisha Pwani Digital jwa gutigira ati antu bonthe na ndene bagukenera mutandao jwa 4G na 5G kenda gutigira utuwa gutigwa nyuma. Glory Warithara urani abisa murungamiri wa mubango jwa Safaricom teriji na gutarira wega bwa gutonya 4G na 5G. Itwetheretwe twina Maisha Digital toriuga Maisha Digital anto bathame kuma kiega tururu beje kethi mwiro kombi gutonya WhatsApp, YouTube ikenda twinde twithwa twi digital atuge wena thimu ire gwitwa 4G that is thimu digital nokomba ikwetherwa ugitonya WhatsApp nokombi kwethwa witonya TikTok nokombi kwethwa witonya Facebook nokombi kwethwa witonya YouTube na platform yuchionde ichigoko opportunity kethe ne ko market biashara ku ukombi kwethera ukiaraniria na antu baku benja through WhatsApp videos na kombi nya kwethera ukiona imbie kuendelea ndeguru yetu ko ikoto kuganto batonye digital twethe update. Nkuruki warikia kugura thimu iji na wekira raini ya Safaricom kuri na mawega jangi jaura Glory ya gutariria ogora
ogora thimu itokwithirwa twikunengera bundles ore download my Safaricom app or download my Safaricom app ukethirwa ukiona instant 5.5 GB now ntuko tukieta na mbere gukunengera 150 MB cia gutumira YouTube no gatumira mweri jumwe a whole month na ya on top of that company mwanya jaopo twina Tecno twina Vivo yuchionde bena package raba kunenkera customer Glory na gutariria mutaratara jo kugura thimu rira mtu atina mbecha cha kung'ana na nkuruki eurora motungata jange za Safaricom no gento kia mbere gwethero wena thimu ra tugwita 4G na twaja ke thimu aja twina thimu mithemba iri no weje na ukajokia thimu na cash wena mbesa ikung'ana kana inyethero mbesa ciaku ite kung'ana no weje twina thimu ri gwitwa lipa mdogo mdogo ukiajoka ria mbesa kidogo iwe nacio alafu ingo geta na mbere wereja on tukondi Morgan Muti Weru TV Meru Kirente toinge na ndi gavana wa kaunti ya Meru Mutuma Ntoithinkia na atrimanite na atumiria ba kaunti ya Meru bakanisa mwanya mwanya ikarogiki iri njira ya kwariria ngwataniro gatikati ka thirikari ya Mutuma na atumiria gavana Mutuma nekirite wirane wa gutigira thirikari yawe tiukirithana na kanisa na ni kugwatanira kiruruti ngugi gatikati kao muungano wa Igeni Masasi Network ikanya rea twei very rare Bishop Kaibunga very rare te ya Mutuma te Mutuma ikanya ikanisa ikanya imwere ywa Kristo yo ikegerione point yeranko make ne ati okaotolela kiaro kiwa Mutuma nete taboboi Mutuma ge tabobo na no mo wete kyo boy nure inauri where are you borankuwa kankuwa ni kwenda kwethira nde and authority ya kanisa boke yakuwa owi monto munene muno uteo munene ndeire ndi kwathika na kuthikira tesawa nikenda ntege ya ukumia mwere o Kristo magedione era wa babu botebwa nonto Mutuma na arikuo ntikwenda inkwenda twirwa kanisa ebua no ntitwabwere kanya na bwabua utuwekee siku sisi kama watu wa Meru ama klanje tuwe na siku maybe mara moja kwa mwaka miaka yote ambaye maybe utaongoza hiyo miaka 12 tuwe tunakutana tu mara moja Meru County isikike ya kwamba tuko na County Prayer Day ya kwamba tunakusanyika either representative tunaomba ama kwa vile Mungu atakuongoza hata mara nyingine tunaweza fanya hiyo prayer day Kinuru Stadium mara nyingine unaweza ita representative bishops and we pray according to how you see it or with the consultation with our fathers ya Kamero yonthera rimeremera no ntukuma egembe Mwankabori na kinya some parts of North Imenti some parts of South Imenti ibarambiririe kurimamira nte kumenya nonto kimena kege tukithirite kina challenges mbati twambiririe kubwithia sheria yo karia kimera tureyire kumenya muntu auma Somalia aga ukuma to the deepest interior ya Meru etete kuguramira na kuengage na ntubara baenda ciamira kutena any law eco prohibit kana eco prevent antobauba ukuma into the interiors, and that is why they've taken advantage of our vulnerability, of our poverty levels in Meru, of our levels of literacy or illiteracy, and they've taken advantage of that. Na twaua ta thirikari katwakaria antu betu tubwithie sheria we murio mira wiyite oteta
Kisima witite kuramira, uteta Mutuati witite kuramira, uteta kwa Mathagiro witite kuramira. Kwina sheria ogatirimana na cio ikua kendo kinyela mira ilasima ubwithie ABCD withire wina permit, withire wina license, withire wina ABCD kendo ogura kimera kia mira kenda tumikaria. That's okay. Mubunge wa gicigo mbunge gya Tigania East Mpuru wa Bori na aruguritie wikirira mibo barabara mikinduri gwita Kunate gwita Gatithine ira ithiritwe rungami kwa miaka 9 Mpuru ore unareganite na miari ere kuthiurungwa atiga kwa wodi na mikinduri yake akiuga gata mwanka Kunate na mubunge ojo naritete kanukia kiri antu baria akuga ni bakubanga gwita koti kurungamia untu bubu akiuga kari bate kwenda gwetera kagita ni untu ninguge betwire baterete kwa miaka. Barabara ya Mikindori Kunate Gatithine Road Damromera mwaka 2014 na 2017 chero kinya kutoka Mpuru ataba nwete kule kura kungana dara mungu kia kura mtu akaiga ala bena ike mwadhani tokeria itekenta ya mtu wa Tivine na Kunate na akaiga na Mikindori mungu alon tokeria iteke Tigania East ina iteke alane bakwa na ndari yabo contractor ale barabara neta wilis ele revoke na toka lengwa bwana kila contractor ngao mwero barabara yaita kuvidwa antu hapa na miunda ya waku yao ukaendeni miunda ita kwa Ngorondi ita kwambia kanko ite kuona kila twaka sio kinyareko na ili ala mtu mungu ya ukeleke mtandao itio ilio kana itio loi na siye kuluka muankara Tivine ite barabara ya kuma maua eko ya Tivine watane na barabara ya Mulika Mukodhima Road on the process nekenda poeta Munyoro oleko wanakoti babwe kena korenje ntio wala unata mwere mpura kuwa barabara yake wa Akariba ntura ya Katolo na imenti North ndene ya wodi ya Nyakis ni bachokeretie nkatho mukari umwe na rieta James Monene Kirema ni untu bakwirutaniria kubathithiria barabara ere ithiritwe thuki kwa Kagita na Andi Kirema ariuga thithite bobo akuigwa kiriro gya Karibaba na uwe irutaniria kubathondekerayo. Unike marietwa ndithwa nathani mwijoni ande mukari ontura ya Katolo na iwo ni chamanio mwiriga rwayitwa pombo ikirani kuwa bieje bina mugurukia Katolo mogone na ndugumo twinde twithwa twigintu kimwe na ndachokia nkatho muno no ntuwa mwana wo wetu witwa Munene guturikana igita ria kura ite akuote muntu kampeni tuonana woni njira yeje muntu arakamate kuma ara etete kuthima timangiri mwangarire tano ntungarite mbiko bagwitia kabikibiki lakini narua ngari gatua kujaira mwarine rwa nyombeku kenge woniana gwakwa ni ongarire maira muno yokere ibo mpendi tangi okere ibo mpechiko nkalala o membeterete nditangi kwetegete no ntunguke na ninge ngokere nyoko gwatia gutindika na ndi nkuwa ibwega na ibwega inyakaire Mungu akuthaine na wendo bu Mungu akwete wete ekuongere na nyango gweita tawe campaign witete ngwena mubuko kuleje kwenda gwaku Mungu akojoreje kiburi cyaku mibuku yaku na ng'ombe cyaku na nderie nambi ibora sana othalimwe sana asante wa ambugo ibwaga no ntu mbere bwa kungwata ugeni ntuko ya narua no ntu bamanto jara turabangite twetekaniria tukarita ngugije ingwitike manto cyo twaja bangire na to actualize inkuona nyo opposition yete thuki ukaja kuthirwa opposition ni agatuma tuona maendeleo tukendelea na opposition iriku tuyome ngwataniro rereo ya antu bagatoro kana mwiriga jwote jogatoro ni njaga mono na yungwiria mono no ntu tiondo boka winda kwita antu beja kuiritira ngugi baumira batika ngugi ciao ende naru nkuona antu bachiritereta kuja kuita ngugi iriko ije ya community niki barabara ije
i connection ye kuma aja gwita mwanga cibitari ira twene ndera ya Kathithi. Thirikari ni tuete SHA kana the former NSSF ukerwo free. Indi ukerwo free ate no thina barabara gwita cibitari. Mbere burutu burete kwamba thirikari tutegere barabara cietu whether in national government kana i county government. Atongere barabara ikubare mo gututethia tukaumira tugitiate twitethia no twina ana bakwenda gwita cukuru twina ekuru betu bakwenda gwita gwitethia cibitari ira twina ana baje twe bakwenda utiritirwa no ituremete marigo ituremete ming'au na mpempe twina thoko thimangiri twarugurirwe ira twita kuthima marigo ukarite irigo aja ate gwite ukathima thimangiri atoro tena barabara inya muntu ura bwetu tukuga obonda bonda tukuga tumite ndeguru twitetie guru muntu ura bonda bonda inyo wangwa akambota barabara umbere wikirie irigo thimangiri nerigo riwa wikirie thimangiri ria kethera kuritie mbecha ingana na bei ire kwendwa teke gachenjia nondo no chiringi 10 inya ende wona ndo nakuona akikinyara petroli ko ethero kuongereka ka kuongera we biorona ko tutikuteithia antu betu tuti kuba empower economically tukereka iri infrastructure ya barabara nicho tukuga woni no tugintu kembere ni road and infrastructure nio agenda number 2 kwa kire manifesto. Gikundi kia mutharaba Jomutuni aja Meru ni kigwatanirite na thirikari ya county kiri gukungwira miaka 60 yo tungatani aria akare munene wa rutungo gyo bisini ya Governor Mutuma augite bageta na mbere kugwatanira na gikundi giki kiri gutungatira muingi ugite kinya bakagirithia rwangi rwa kurwa na mianki aja Meru kenda gutungatira buru Ameru. Nkwenda go flag off woko eje na nkera antu bonde ba Meru na ome Meru batutetherie kenda tumba ku support Red Cross na tutapodia lito betu schools yetu and officially I flag off. Wow! Hebu nisikie sherehe zaidi kule, wapi kelele wewe? It is fire safety in schools, ladies and gentlemen. Nambietano antu angabana wa Meru uria wetete kwethwa patron wa Red Cross kiumia kiu kingi kulingana na uria timu yebere kiombereza akethe ari patron wa Red Cross in Meru jau irakatonde kwa yakabanga na Red Cross so kuthoma speech kulike kuthoma speech ya governor wa Meru bigambara ugete no tubagu support Red Cross na auga ati Red Cross ni litetango gendongi sana miaka yu yonde rakuruka ndene ya Meru na ome ya Meru aswa gutetheri nyabo save lives kana gutetheri gwatwika antu barabo kali na majari jamianki kugwaruje na guntukunge bamba kwitha bagitetheria timu yetu fire station na by enforcement team kire kuonokia lives iria kana uturo buria na onna ni kwalia the member wa Red Cross I'm a member of the Red Cross tutu na fire station yetu iria ngavana atangasire na ari very clear kire mantu ja gutethia motoro ndene ya Meru kwithira fire station yetu kendria gwikirwa nguvu kuongerwa equipment iri kurwa na mwanki kando ire twina cio kuripia ire irio inge ijire cikaripian na gwetia inge injeru na kwera asante sana director wa fire station nondo nimegitareka imona aromere nywe kuandika baruga kiri wafadhili bado tutethagia na arandika kwa niaba ya governor atumine governor kenda andika baruga area tumba kuromba bashinzi kishomba gutethia mwanki safari ya mwaka jo mwera tukwirigira Meru town ikomba kwa city na yari ikia kwa city uratuonaga 300 million kuma Kenya Development Support Program tukonaga 1 billion shillings uni utedio bonene sana ndani account yetu leo ndio tumekuwa tuwapiga na bora ile kizima moto wewe kizima simo tumia Mwarimu munene wa skuru ya Nthakaye ko Maurice Tiga na ariritie mubango jo mweru jwa kithomo jwa CBE akiuga jotina mwanya na CBC Tiga ugite mutaraju mweru jojita kenda kuguna nkuru kia ritwa na kinyaga tariria jogatethia kiri antu gutwangu gia ritija kiri mambura ja wejani wabie wa kiri ritwa baskuru para thithite buga kiri KCSE ya mwaka muthiru.
Cukuruni ya nthaka yeko gĩcigo mbunge gĩa Chukegamba ng'ombe athomi ya gwatĩri kĩthomo na nkinya arimũ baranenkerwa biegwa nkũthona tigogu kwambĩria muoroto ũngĩ mũjerũ wa cukuru ĩno. Education Day, our annual Education Day ambayo tunasherekea ushindi wetu na mambo yetu ya masomo ile tulifanya mwaka uliopita na vile vile ile tunaendelea kufanya. Leo tulikuwa tuna weka target yetu ama tuna launch target yetu ambayo candidates wa this year na launch target ya 9.5 kutitura na chiana zaidi ya igana ria 26 ile tukubecha kibeo ile iragwatite B grade B and above matongoletwe chiana 18 ile ira na A- na A. Kũringana na mwarimu mũnene wa cukuru ĩno Morris Thiga gĩthomo gĩa CBE gĩtirĩ na mũgarũ mũnene na CBC ĩndĩ no akĩega kĩrĩ ũcũiba wĩra ndenia nthĩgũrũ ya Kenya. Iyo tũrĩ cukuru ya Ikomboys tũrĩ tayari maũndũ ma CBE ĩrĩa ĩretagwo CBC. The new structure is CBE, curriculum based education, ambayo cukuru yetu tũrĩrĩndĩ kũreceive ciana isha kukia the 3 pathways iria ikegwa ikithomwa secondary. The small change ni mbega nonto ni bota gochwa talent ya ciana oboti wa ciana cionde lazima igwate degree ya kithomo no igwate degree ya skill kana megwe mena skills ta inu muona makiona ni omunde cia theater cia drama kwe mange mena ability ya kurutha into cia science kwe mange mena ability kinya ya kuchola kutuma so simbi ni kithomo kiega muno nondu gatuma tubote kuona skills sinu na ciana iria ciina skills sinu ibote kuendeleza ndia yetu ya Kenya nondu ni katugo shift from traditional trend iria cietagira rionthe antu megua maki delay na maundu ma academics tuone other skills. Theto ino iragwatwa mbaru na gwatĩri kĩthomo kĩrĩ cukuru ĩno. Mũkarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩa aciari cukuru ĩno akiugaga kũrutarutwo kwa mbeca cia ũmo kĩrĩ arimũ kĩrĩ makaunti mamwe ikareta mpaka kĩrĩ arimũ. Hata sasa ukienda kwa market utakuta wale watu wengi wanatengeneza kompyuta, wengine wanatengeneza simu. Ni kwa sababu ana talent hiyo, si kwamba alisomea mahali popote. Wengine hawakusomea mahali popote, wanaangalia simu tu ama wakakaa apprenticeship na wakajikuta wanajua huo ujuzi wa kutengeneza hizo simu na wanajikimu kimaisha. Handship allowance. There's schools which get special allowance, handship allowance. So they say that they want to remove the handship allowance. They save 6 billion. Those handship allowance sometimes in assist to us the teachers so much. So we are seeing some policies for the government. We want friendly policies for the government. See policies about to demoralize. Kĩripotera Wero TV kuma gĩcigo mbunge gĩa Chukegamba ng'ombe mbĩtagwa Martin Mugambi. Ĩrĩ njĩra ya gũkũngũĩra ntukũ ya ntigiri aja Kenya gĩkundi kĩa NGO Broke East Africa nĩkĩgwatanĩrĩte na kĩa Anglican Development Services rũtere rwa kĩrĩmara kĩrĩ kũrĩtana na kũmenyithia akari bamumuitigania West na Mwankene Jwaburi wega bwa kũmenyera nyomo iji nĩ batari ũteithio bũrĩa bwĩtanagia na ntigiri na gĩtũmi kĩrĩa kĩbabati kwĩthĩra bagĩcimenyera. Ĩrĩ ntugo ya gũkũngũĩra mang'oi gĩkundi gĩte kĩa thirikari kĩa Broke East Africa na ADS kĩrĩ kĩama kĩa makanisa ma ACK Ntereche Mount Kenya ibakinyĩte Ntereche mũmwe ikenda kũrutana rĩthi ba mang'oi bũrĩa bomba kũmenyera nontu nyamũ ĩrĩ kĩguni mũno kĩrĩ mũtũrĩre wa mtu. Siku ya leo tarehe 17 ambayo ni siku muhimu sana kwa sisi ambao tunafanya kazi ya punda, tunasherekea ile kwa kimombo tunaita National Donkey Day, na siku hii tunaikumbuka kwa minajili ya punda, na punda hawa wanasaidia sana katika jamii, wanafanya kazi ya kilimo, wanafanya kazi ya kuchota maji, wanafanya kazi ya kuweza kusafirisha mizigo, na kwa mara nyingi sana ni wanyama ambao wamedhalilishwa sana, hawajapewa kipaumbele kulingana na ile kazi ambao wanafanya. Wanapigwa mijeledi sana, wanaumizwa, wanapakiwa mizigo mizito sana, na hao maslahi yao katika hali ya kiafya hayaangaziwi, hawapewi lishe bora na hawalindwi ipasavyo. Kwa hivyo siku hii tunaipatia
kipaumbele kwa minajili ya kuweza kukumbuka mnyama huyu muhimu sana katika kuendesha na kuweza kulinda maisha ya jamii. Tungetaka kukumbusha mambo kadhaa kuhusu welfare ama maslahi ya punda tunapoendelea kuwatumia punda katika kazi ambazo tunafanya kila siku. Watu wa eneo hili wanatumia punda katika kupepa maji. Watu wa maeneo haya wanatumia punda katika kazi zao za kupepa mizigo. Ona ntigiritia Meru ichitethairia gutaruje area je turi kumiria bia kuria jabira bia munda na bia tete kwa tayari ni kenda bikomba guketha bichokua nyomba kana bia costo so ntigiri ethaire muteithio waku kana muchoro waku ogutetheria mtu kawaida kingugi cionthe iria aritaga cia kurima cia biashara na nkurukia komba gutumira mbeca igona gukurukira ntigiri akathomithia acio ike utuma tukungwira ntuko ya naru ya ntigiri tukenete nkurukia kariba kurwo kuthukia ngoirire ta nyamu iria ingi cia ndithia na imenyerwe bwega. Ni vizuri pia waangazie maslahi ya punda kama malisho bora, maslahi ya punda kama afya njema na hata jinsi ambavyo punda wanaishi. Tungetaka wapandilishe hiyo ambayo amekuwa anatumia ambayo imekuwa inaumiza punda, inaleta vidonda, na tukao tumepandilisha the prototype cut na harness ili tuweze kuzuia vidonda kwa shingo ya punda na punda aweze kufanya kazi yake kivirahisi. Arithi babe bachokete nkatho cha mwanya mono kiri kundi bibiara bakuga kumwo mthi bakamenyera mang'oi nonti makubatethia tiri ro saindisi bubwinge muno ke batu at least kiri utaru ukamata mirio laito chogia nkatho nonto bantu baguyotwelekesha mantu ya kumenyera ntiri kwa uito kuwa be ringi na ringi mbere na ntiri yayo kwa kintu gitena maana kinya kwa tuika ntiri kiri ya irabo ng'ambe lakini thai ng'ambe kari ya irabo ntiri mwanka thai ende kinya mbere itiacha kwa tukare ya kunwa nacio lakini mwanka thai tureketie kumenyo muhimu bwacio ntiri ithirite ria bata no ntoge kuimanjini ntiri no erekana ne akamatire Jesu na ng'ombe nario mbarathi jaro mburi jaro ne nyumo ingi chonde ira chipati kwethera irio jaro lakini ntiri ne yokuru ere ntoke mana eitara Kristo ko oyora yokuru eitara Kristo ntoke mana kinya batu itogwerero ntukwe no ntoba mathithe yayo ya ntugwaru are aratumete tukethera turi antu au na twisarekea ntuko yayo NDS bagwatanite na Brook East Africa ibamwite gutwa umenye bo bagukarania kumenyera nyomo uyu no ntune tukite yotethio kibatu na ja turi nacio Ministry ya Transport inara tote kuomba bikibiki etemba gutagara itogwita nacio ngiripotera weru weekend nyokambitaga ki mutegi Wananiria bori mibo Meru bukathithika kwambiriria tariki 28 mwaka 31 mweri juju ntububu burabukarika gori mwendeni ya mwaka bwithagira buri na mworo tujwa kuritana antu mwanya muno jegi urimi wa uguni na kinyanjira injeru ci urimi rikabaguna bubu kirigirwa kinya kubateithia guciukiria uturone. Kanya karande nako ni kugwata mutegeri wonthe ugeni shune yetu irekambiria tariki 28 mweri wa 5 mwanka tariki 30 mweri wa 5 iyo shune yetu ikambiria ko muntegi wonthe kunte kule ari neigwe awati ugeni shune ji tariki 28 ikedentu kwa Jumatano mwanka tariki 31 Juma ontuku itudatu na mugeni onkado Jumatano tariki 28 na mugeni 29 na mugeni na dhate nio tukethatu na mugeni ura munene kibangi bonde niki iyo nio official opening day ya shule yetu mwaka ya 2025 no atethera aliongi ni governor wetu His Excellency Reverend Mutuma Toithinkia. Mwaka jua 2025 itwitite exhibitors baba ingi exhibitors ne bara batuletere into bya kuona itubetite nkuruki ya magana jana na kuma bathiria kulete into tebongo bona enya kuona kwina batu tasho gwas kinyabo itubetite baba ingi sana kuma mianke nyuma yejira au
yera letu tutikumba ikulerewa muno rikara rigaruka ko tukenda tuna kithomo kia kuthuranira kana kwira arimi betu urabomba gwiteria batike gwitango yeko so na njira yendi kungo chokeria nkatho cha mwanya no tubakona kanya ko gwatanira na bawutwe kiri weru weekend chemane rojo kiri weru thamu kwanja kwendereka gitaga kega mbitagwa ntinya